Novi Sad i Vojvodina poznati su kao kolevka moderne kulture i umetnosti kod Srba, a isto tako i kao područje gde je mešanje naroda, religija i jezika stvorilo osoben kulturni ambijent koji je iznedrio izuzetno umetničko stvaralaštvo. Istorija kulture i umetnosti ovih prostora puna je značajnih datuma i događaja. Jedan takav događaj desio se pre 40 godina. Tada je odlukom Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine 22. aprila 1974. godine osnovana Akademija umetnosti u Novom Sadu kao fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Tako je velika tradicija umetničkog stvaralaštva na ovim prostorima dobila utemeljenje i u visokoškolskom obrazovanju mladih koji žele da se posvete umetnosti. Akademija umetnosti u Novom Sadu je od svog nastanka koncipirana kao visokoobrazovna institucija koja obuhvata sve uže oblasti umetničkog obrazovanja. Kao što je poznato, ona se sastoji iz 3 velika departmana za muzičku, likovnu i dramsku umetnost, u okviru kojih rade brojne katedre i realizuju se posebni studijski programi na svim nivoima studija. Kada je prvi dekan Akademije umetnosti, kompozitor, profesor i akademik Rudolf Bruči bio upitan kakva je njegova koncepcija buduće akademije, on je jednostavno odgovorio: koncepcija je kvalitet. A tako je i bilo. Osnivači Akademije uspeli su da angažuju za profesorski kadar najznačajnije umetnike i pedagoge iz zemlje i sveta. Prvi profesori na muzičkom departmanu bili su pedagozi i izvođači Ruske škole reproduktivnih umetnika, koja je tih godina bila superiorna u svetu. To su bili profesori Jevgenij Timakin, Marina Jašvili, Leonid Brumberg, Arbo Valdma, Jokuthon Mihajlović i drugi. Na departmanu likovnih umetnosti prvi profesori bili su Boško Petrović, Milivoj Nikolajević i Jovan Soldatović, dok su na dramskom to bili Boro Drašković, Branko Pleša, Patak i Laslo, Vlatko Gilić i Rade Marković. Bili su to umetnici i pedagozi svetskog renomea koji su od početka afirmisali Akademiju umetnosti kao široko otvorenu visokoškolsku instituciju za obrazovanje mladih umetnika, mesto susreta različitih ideja, umetničko žarište u kome će se spajati, upotpunjavati i suprotstavljati različiti misaoni stavovi i umetničke aktivnosti. Otvorenost i duhovna sloboda na kojoj je Akademija utemeljila svoj rad omogućila je njenim studentima da slušaju predavanja vodećih svetskih umetnika kao što su Peter Brook, Andrzej Vajda, Mikloš Jančo, Georgij Aleksandrovič Tovstonogov, Jerži Kavalerović, Anatolij Efros, Ištvan Sabo, kao i niz naših istaknutih umetnika i teoretičara umetnosti. Sve ovo je afirmisalo Novosadsku akademiju već na samom početku njenog rada kao vodeću umetničku obrazovnu instituciju kako u zemlji, tako i u regionu. Vrhunski umetnici i pedagozi su od samog početka povezali proces umetničkog obrazovanja studenata sa javnim predstavljanjem studentskog stvaralaštva. Iz tih razloga, Akademija je osnovala svoje pozorište, Akademsko pozorište Promena, koje je izvelo na stotine studentskih predstava u zemlji i inostranstvu i za njih dobilo značajne nagrade na studentskim i profesionalnim festivalima. Isto se može reći za filmsku produkciju studenata Akademije. Simfonijski orkestar i hor Akademije umetnosti, kao i brojni kamerni sastavi, obogaćuju i dižu na najviši nivo naš muzički život. Izložbe studenata i profesora departmana likovne umetnosti spadaju među najvažnije događaje u likovnoj umetnosti u gradu. Na taj način, Akademija umetnosti prevazišla je položaj jedne isključivo obrazovne visokoškolske institucije i postala najproduktivniji činilac umetničkog života Novog Sada i Vojvodine. Danas je Akademija umetnosti Novi Sad fakultet sa bogatom tradicijom, značajnim ostvarenjima, visokim ugledom i razvijenim vezama sa evropskim i svetskim visokoškolskim institucijama za umetničko obrazovanje. Umetnici školovani na Akademiji umetnosti stvaraju u Novom Sadu, Vojvodini, Srbiji, regionu, Evropi i na svim kontinentima.
Akademija umetnosti ponosi se njihovim uspesima. Oni su najbolje merilo vrednosti onoga što je učinjeno za 40 godina rada.